muri ubwo bugwayi wakwibuka igihe waba waragwaye igihe kingana iki k'imyaka amezi hano mu Rwanda nahamaze imyaka 6 namaze imyaka 6 mbona gusubirayo iwacu kuri Nyagisozi n'ubu ngubu umubiri wanje wari warahindutse uko nasaga kurahinduka umubiri wanje urahinduka n'ubu ngubu umubiri wagiraga siwo nkigira nagize ubundi mubiri ntagiraga ibihu byagaza byamabitamburuka hagazawe umugore umwe yaravuze ndahangaha yahigitarama baravuga ngo yaba byagurishwaga ngo bo biguze ibihu byagaza byamabitamburuka ku mubiri wanje wose uko nasaga umubiri urahinduka ariko Imana iramfasha ubu ngubu ndihagurutsa njenyine ngatambuka njenyine usuhuza ukavuga ngo aho bari nimba mutakiri kumwe ukavuga ngo ndabasuje mwakoranye umurimo w'Imana bana ngo muvukana mwakoranye umurimo w'Imana abiwacu abagore biwacu hariho bawuziya hariho ba Mariselina abandi bitavye Imana baragiye ariko nibo twagaza dukorana imirimo y'Imana. Murakoze cyane twiyegereje abakunzi bacu cyangwa se abantu bacu badukurikirana umunsi ku wundi. Iyi ni Mugorore One TV turabasuje aho muherereye abari kumwe abatari kumwe abatuye mu bihugu bitandukanye abari mu turere dutandukanye ngo mwegere n'Imana ibaho umugisha. Hano turi kumwe na mukecuru wacu akarushonge bakaba ari mukaka benshi ndibaza baramuzi abamureba kuri kamera. Turabizi ko yari yararwaye nanjye ubwanje ndabizi ko yari yararwaye naramubonye nigeze no kumusura ndeba ukuntu yari ameze yarababaye niwe agiye kubibwira tugiye gutangira bibwira nyuma atukurikizeho kutubwira ingwara yararwaye uko yafashwe kugira ngo nuko yakize kugira ngo abantu babyumve. Sawa mukaka watangira wibwira abantu. Jewe ndi Perosi Nyanziza iwacu ni kuri Nyagisozi niho nafatiwe n'indwara jewe nafashwe n'indwara irambabaza kandi nagasangira ngo nagasangenda umunsi nagiye nataha nkumva n'inkuru baba mu mubiri ngashusha amazi nkiyuhagira cyangwe ntayashusha hakabiye niyuhagira ndashuhije kumva mu mubiri ni nk'uko kuruba barurimo. None se ka tukiraho wivuza ariko ntibavuza umurara naho gushatswe n'abana wabyaye nimba ari bangahe? Abana no iwacu ni kuri Nyagisozi nashatswe mu Bagabika iwacu ni mu Basita iwacu ni kuri Muriza data yari Muhasha iwacu hakaba kuri Muriza ndavyara nyine navyaye abana 8 nibo bana mfite abahungu 6 kagira abakobwa 2 fatwa n'uburwayi bwamfatiye kuri Nyagisozi ubwo burwayi nagaza nkigenda n'amaguru nahinze kazana nkumva mu mubiri ni nko kurubaba ngashika ngashusha amazi nkiyuhagira tashusha amazi nkiyuhagira konje ndaguma ndarwara gutyo ndivuza iwacu kuri Nyagisozi birananirana ndamanuka hari ubwo nagiye kwa Nundu ngo shike kwa Nundu bampereza imiti ariko imiti bampaye ntiyagira icimarira tugende i Burundi ngo mare gushika i Burundi barampima barambwira ngo ni indwara y'uruhu ariko ubwo nari mbabaye cyane ndwaye barambwira ngo ni indwara y'uruhu tuva i Burundi turaza mu Rwanda nahitiye i Butare niho nagumye kuvurirwa
ngo tugeze aho ngaho turahava tuza hano Gitarama nagendaga i Kabgayi bakaja kumvura, ariko shitsi no umugore umwe w'umunyarwanda ngo ndebe aravuga ngo namahumane narwaye, akazana ubujerekani bw'imiti y'ikinyarwanda nkayinywa, ariko ntizagira ico bimara. Iyo miti nyinyoye umubiri wanje wamuhinduka ibikomere, umubiri wose. Nagize nk'amezi 2 cyangwa amezi 3 ngaramye ntaza mpindukira, narahindutse ibikomere umubiri wose, mpinduka ibikomere, kandi sinabashaga guhaguruka, barindaga kumpagurutsa aho nicaye, sinahagurukaga njenyine, ndarwara cyane. Ngongeraho ndagenda i Kabgayi baramvura, mvuye i Kabgayi ngenda i Kanombe, shitse Kanombe barambwira ngo iyi ndwara narwaye ngo se gituma ndari narayizanye kera ngo bamvure, baramvura ariko naho birananirana sinakira. Ariko aho naje kuvurirwa ndakira ni Butare, ku bitaro byahariya kuri Universite niho navuriwe. Umuganga arambwira ngo ni indwara y'uruhu. Ubwo sinihagurutsaga njenyine, sinagendaga, habe n'ibyo kurya naryaga gake, ibyo kurya byarananiraga, kandi sinatambukaga njenyine, barindaga kumpagurutsa, sinabashaga kwihagurutsa njenyine, naho ndyamye sinabashaga kubyuka njenyine, kuko umubiri wanje wari warangiritse cyane, ndwara ibikomere byinshi. Ariko nshitse i Butare baramvura, i Butare niho navuriwe. I Butare ukwezi kwagaza gushira ngasubirayo, kaja guca muri kontorore, ukwezi kwashira ngasubirayo, ngasubira nkaja guca muri kontorore. I Butare niho navuriwe, Imana iramfasha. I Butare bariho mvurirwa, ndetse nashitse ku bitaro byaho umuganga arambwira ati abe nubwo uzoja mu bitaro byahehe tuzokira. Bukeye nsubiyeyo ndamubwira ngo turi Imana. Wa munsi naraje nanigwa guhaguruka aho nari nicaye, ariko dore uyu munsi nicaye ku ntebe njenyine kandi ndahagurutse njenyine. I Butare niho navuriwe, niho Imana yankirije, numva indwara ibaye nkiyoroha, kandi byabikomere nari nararwaye birashira. None se sawa mukecuru, abatabizi cyangwa batamubonye bobyumva ko ari ibintu byoroshe, ariko nge wamubonye yari ameze nabi, ndetse ibigaragara byo n'umubiri wari warahindutse pe, utamenya ko ari uyu nguyu uri kuvuga, ariko aravugwa arakira. Abo icyo mbaza, igihe wari warasubiye ruguru, nzi ko wigeze kuza usubira ruguru, ese wasubiyeyo warakize? Nasubiye ruguru, ngo mare gusubira ruguru ndasura ndashika ndarwara, maze kurwara ndasakandi ndagaruka, ndetse inshitse ruguru kuvuga ngo manuke nja mu Mushasha, bagiye bantwaye ku Gipoyo. Noneho namanumva neza ko ndemze cyane, ko ndemze, barasakandi baramanura ndasura ngaruka ino mu Rwanda. Niho ngaruka ino mu Rwanda niho basubiye kumvura, niho naje gukira. N'ubu ngubu umubiri wanje wari warahindutse, uko nasaga kurahinduka, umubiri wanje urahinduka. N'ubu ngubu umubiri wagiraga siwo nkigira, nagize ubundi mubiri, ntagiraga ibihu byagaza byama bitamuruka. Hagazawe umugore umwe yaravuze ndahangaha yahi Gitarama, baravuga ngo yaba byagurishwaga ngo bobiguze ibihu byagaza byama bitamuruka ku mubiri wanje wose. Uko nasaga umubiri urahinduka, ariko Imana iramfasha. Ubu ngubu ndihagurutsa njenyine, ngatambuka njenyine, kandi n'umwacu n'uworaramo ntiyabura icarya,
nakwicara nkamucumbira. Harakoze cyane mukecuru wacu, Imana yaramukijije, ariko ubu nyine urumva warakize neza. Sinumva umubiri, sinza numva umubiri nyine ngo numva umubiri urakomeye ngo mvuge ngo nka kujya kwa kera uko nari meze, ariko nanone aho ngeze zanshima Imana uko meze kose, zanshimira Imana uko Imana yakoze. N'ubu ngubu ndacashima kuko Imana yamfashije nihagurutsa kagenda. Ubu ngubu hari nubwo bavuga ni Kigali, bavuga nka hari nkamakwe, naje nkagenda nayanje maguru kubera kuko ari ukwicara mu modoka. Si ahantu kure sinagenda n'amaguru ngo mpashika, ariko mu modoka ndimo kugenda ngashikayo kandi ngasura nkagaruka, ariko ngashimira Imana kuko Imana yankoreye ni byinshi. Sa mukecuru arakoze, reka tugere ku musozo. Murumva ko tubwiye ibintu byiza, Imana yaramukijije. Muri ubwo bugwayi wakwibuka igihe waba waragwaye igihe kingana iki? K'imyaka, amezi cyangwa? Hano mu Rwanda nahamaze imyaka 6. Namaze imyaka 6 mbona gusubirayo iwacu kuri Nyagisozi. Mpamara amezi imyaka 6 mbona gusubirayo. Noneho dushitse iwacu kuri Nyagisozi subiyeyo twamaze iminsi myinshi, nta mwaka namaze. Intambara iraba, tuva kuri Nyagisozi turahunga. Arakoze cyane, murabyumva ko yari amaze igihe kirekire arwaye. Iyo myaka 6 wamaze urwaye, waruba mu rugo, waruba kwa muganga? Nagaza nja gufata imiti ariko sinabaga kwa muganga. Nubwo nari nararwaye ntabwo nagaza nicara kwa muganga, nicaraga mu rugo kaguma nkagenda gufata imiti no kugenda kuri controle. Nagendaga mvuye mu rugo, ntabwo nicaye mu bitaro. Sawa, reka dusoze mbaza kandi kabazo kamwe keza. Turabizi ko muri abantu bakoreye Imana cyane, kandi twavukiye iriya tubasanga muri abantu baza bakorera Imana kandi neza, kandi bicitegererezo cyane. Ariko nkagira ngo ubwire abantu ibanga niriye ko twakatubona mwitanga cyane kandi tukabona ibyo murimo mubirimo neza, nta buryajya ntaki. Niriye banga wabwira bubu nyine kugira ngo nabo bazagere byibuze ikirenge mu cyanyu, nabo bakore neza? No kwizera Imana, takunde. Imana niyo mugabo wacu, niyo tuzatwizera, niyizikiza. Nta mwana w'umuntu wakwizera uwundi, ariko Imana niyizikiza. Kandi Imana niyo tuzaduhanga amaso, niyizi ikora imirimo yose. Sawa, murakoze. Murumvise abo bunyine no kwizera Kristo, kandi Bibiliya itubwira ngo twibukaga abatuyoboraga kera. None mukecuru wacu, Imana iguheze umugisha mwinshi. Kandi nubwo nari nararwaye, sinagaza numva mfite bwihebe ngo ndapfa. Nagaza numva nubwo nari ndwaye umubiri, umutima wanje ukomeye, sinagaza numva ngo numve ndihebye ngo zopfa. Uko nari ndwaye kose numvaga nkomeye, umutima wanje ukomeye, sinihebaga ngo ndapfa. None se kabazo ka nyuma, nabahe bamama mwakoranye wumva usuhuza? Abamama 3 usuhuza ukavuga ngo aho bari nimba mutakiri kumwe, ukavuga ngo ndabasuhuje, mwakoranye umurimo w'Imana, bana ngo muvukana, mwakoranye umurimo w'Imana. Abiwacu abagore biwacu, hariho ba Uziya, hariho ba Mariselina, abandi bitavye Imana baragiye, ariko nibo twagaza dukorana imirimo y'Imana. Aho bari hose urumva ko mukecuru arabatahije kugira ngo aho muri Imana ikomeze bagiriye neza, nabo bakoranye batabarutse, Imana ikomeze baheze iruhuko ridashira. Murakoze.